ndabizi kera cyane ucyumva izina ubutinganyi wumvaga ari ibintu byakorewe abazungu, ndetse n'abo bazungu bikaba bizagerwaho mu mamiliyaridi y'imyaka mu gihe kizaza nk'uko ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bubivuga. Gusa niba nawe ukurikirana ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri uyu munsi iyi myumvire yamaze guhinduka. Reka twigarukire mu Rwanda. Tariki 18 Ukuboza mu mwaka wa 2018, abanyarwanda benshi by'umwihariko mu mujyi wa Kigali bari bategereje icyamamare guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyamamare nta kindi ni Eric Semuhungu. Uyu Eric Semuhungu wamenyekanye cyane nyuma yo gushakana n'umugabo mugenzi we bagasezerana kuzabana ibihe byose nk'umugore n'umugabo. Yari ategerejwe mu Rwanda n'abakunzi be mu gitaramo cyiswe Miti Tufane. Iki cyari igitaramo cyari giteganyijwe kuba cyaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018. Ni nako byagenze. Uwitwa Eric Semuhungu yasesekaye i Kigali maze ahura n'abakunzi be, ibintu birushaho kugenda neza. Birumvikana rero nk'uko nari maze kubikubwira ruguru, Eric Semuhungu yari anafite inshingano zo kwita ku rugo kubera ko yari amaze igihe ashakanye n'umukunzi we cyangwa se umugabo we bazabana akaramata witwa Ryan Hargrave. Uyu mugabo akimara gushakana n'uyu Eric Semuhungu banahise bafata umwanzuro wo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze bajya kwibanira ahitwa California. Ibi byatumye Eric amenyekana cyane, yewe abona hit idasanzwe by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, ari nako abanyarwanda benshi bakomeje kwifuza ngo mbese ni gute natwe twahura n'uwitwa Eric Semuhungu akaduha ku mafaranga yaba yarasigiwe n'umukunzi we nyuma yo kwitaba Imana. Ibi byatumye abanyarwanda benshi bakora ibishoboka byose bigira inshuti kuri we, maze nyuma gato mu mwaka wa 2023 Eric Semuhungu yurira indege imwerekeza i Kigali. Abanyamakuru bavuga menshi ngo Eric Semuhungu ngo agiye gutinganira mu Rwanda n'ibindi byinshi bitandukanye, maze nyuma gato uwitwa Eric Semuhungu avuguruza ibyo bamuvugagaho byose. None kuri ubu twese mu gihugu cy'u Rwanda tumaze kumenyera ubutinganyi nk'ibintu bisanzwe. Icyo muzaniye uyu munsi rero, hakomejwe kuvugwa no kwibaza ukuntu Eric Semuhungu wageze mu Rwanda akaba content creator ndetse n'umwinfluencer mwiza cyane yaba yashwanye n'uwitwa General Benda nyuma y'uko bari bamaze igihe kinini bo bana bafatanya mu bikorwa bya hosting na MCing ahantu hagiye hatandukanye. Byinshi rero ku butandukanye bya Eric Semuhungu no kuba yajugunye witwa General Benda hanze cyane, ninjye wabikuzaniye kuri Hora TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe ngo mbive muzimbi kugerera imuzingo ntujye kure. General Benda we muri rusange ntabwo ari umunyabigurenze nk'uyu musore Eric Semuhungu, kuko uwitwa General Benda mu mwaka wa 2022 nibwo yagiye mu muhanda yiyambura imyenda ngo yabaye yafollowinzwe kuri Instagram n'umugabo Bruce Melody. Ibi byatangaje abantu benshi maze batangira kwibaza ngo gute umuntu w'umustar nka General Benda bitezeho kuba yagafata yajya mu muhanda akiyambura agakora ibikorwa byo guserebra birenze, birimo no kwiyambura ubusa ngo nuko yabaye forward n'umusore Bruce Melody. Nyuma gato ya rero yuko umusore Eric Semuhungu asesekara i Kigali, tubyibuke neza yabanje kuba muri hoteli nko mu gihe cy'amezi 2 gusa, maze aza kubaka inzu ye, ari n'inzu yise inzu yo muri Amerika, inzu y'i California. Iyi nzu impamvu yise California nuko ngo buri kimwe cyose yari afite muri California yagerageje kuba yagishyira muri iyi nzu, maze iri nzu y'inzozi ze yahoze anafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba content creator ndetse n'aba influencer muri rusange bo mu Rwanda bakomeje kugenda bamwegera bamusaba support, maze nawe mu rwego rwo gushaka amafaranga no gukomeza kwibeshaho nk'umuntu wari ufite support ahabwa n'umugabo ariko akaba atakiri kumwe n'umugabo, aza kugenda agira bamwe na bamwe ahitamo gukorana nabo ngo arebe ko yabona udufaranga. Ku mwanya wa mbere rero wabo bakoranye yakoranye n'uwitwa DJ Nari. Uyu yari DJ mwiza ndetse bari baranabanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ari nabyo byatumye akomeza kumugirira icyizere maze barakorana. Ku rundi ruhande kandi yakoranye n'uwitwa General Benda, ari nawe ngira ngo tugarukeho kuri uyu munsi. Mubyibuke neza muri uyu mubano wa Eric Semuhungu n'uwitwa General Benda byaje kuba byagira ingaruka nyinshi kuri General Benda, zirimo kuba yatandukana
n'umugore we, maze Eric Semuhungu kuri mikoro zigiye zitandukanye avuga ko atari we wabaye intandaro y'itandukana rya General Benda n'umugore we, ahubwo avuga ko General Benda ubwe ari ikiraya n'umugore wa kabikiraya. Ibyo bigatuma guhuza bidanirana kuko buri umwe wese akinize n'undi agakiniza. Kuri uku gushaka kwikuraho ibimushinja ko ari we ntandaro y'itandukana n'isenyuka ry'urugo rwa General Benda, Eric Semuhungu yavuze ko adafite ubushobozi bwo gusenya ingo keretse ingo zisanzwe zisenyuka. Gusa umugore wa General Benda we avuga ko General Benda ikintu cya mbere cyatumye aba yamukatira ari uko General Benda atagikurikirana ibintu bye nk'umugabo, ahubwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe asigaye yarabaye umugore. Semuhungu ati burya General Benda nubwo dukorana tukaba dusangira serivisi, ntabwo ndi ku rwego rwo kuba nagira ibyo nkorana nawe kuko n'umwana. Ariko se ko yavuze ko ntacyo yakorana nawe, ibi byo gutandukana byo byaba byatewe n'iki? Ni nyuma y'uko uwitwa Eric Semuhungu yahisemo gukorana n'undi musore w'umuhosta, yewe akaba n'umudj, akaba n'umuproducer, avanga imiziki, akora akazi kagiye gatandukanye cyane mu bitaramo bigiye bitandukanye. Kwa General Benda rero nta makuru, nta marira, yewe nta gahinda kuko batandukanye n'umuntu wari ufite akazi kenshi. Twibuke Eric Semuhungu n'umwe mu bahosta beza muri uru Rwanda, umuntu atatinya kuvuga ko nta wundi bahanganye uretse Muyango. Gusa rero kuri General Benda nta marira akomeye, gusa kuri ubu nta kintu witwa General Benda aratangaza, ariko byamaze kwemezwa ko uwitwa Eric Semuhungu yajugunye hanze cyangwa se yamubunurije burundu, kandi by'umwihariko akihitiramo gukorana n'abandi basani mu bikorwa byiwe bya hosting, emcing ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nyuma y'uko General Benda araba amaze gutangaza, nawe ukaba yiyumva nyuma yo kwirukanwa na Semuhungu, nanjye ndahari ngo nkusangize ayo makuru, nk'updating ibintu birushaho kuba bombastic. I'm the whole one present. Twibuke ibi bibaye nyuma y'uko Eric Semuhungu yongoje uwitwa General Benda, maze General Benda akihenura ku bandi babyinnyi babanaga barimo ba Jojo Breeze, ba Uwimana Divine n'abandi bagiye batandukanye. None twibaze mu yindi nkuru, ese uyu General Benda araza gutangaza iki? Ese araza kubyifata mate ko yamaze kwihenura ku bandi ba content creator bagenzi be? Arayerekeza he? Ninjye uzabigutegurira kandi nkabikugezaho. Kora subscribe now ngo urusheho kuryoherwa n'ibiganiro byanjye. I'm the whole one president. Ndabakunda cyane. Ciao.